Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Hasta unpis ñukakushka yakuta upiashpaka manataq yakunachingachu. Ñukakushka yakuka paypak shunqupika wiñi kawsayta kungapak lluqsikunqallami nirkami. Chasnanikpimi warmika apu ama kutin yakunachingapak wishinaman ama kutin shamukunkapaklla chay yakuta ñukaman kuway nirkami. Sinanikpimi Jesuska kambaq kusata pushashpa tigramugri nirka. Chasnanikpi warmika mana kusayuq kanika nishpami kutichirka. Sinanikpimi Jesuska kashna nirka. Mana kusayuq kanichu nishpaka kashkallatataqmi ningi. Kanka pichka kusakunatamari charishkanki. Kunan kawan kawsakukpish mana taqmari kambaq kusachu. Chaymanta mana kusayuq kanika nishpaka mana llusankichu nirkami. Chasnanikpi warmika kashnami nirka. Apu kanka Dios ima nishkata willakmari kaq yuyachinki. Sinanikpi Jesuska kanwan rimakuqka paytaqmari kani nirkami. Yachakuqkuna chayamushpaka chay warmiwan parlanakukuqta rikushpami mancharishpa sakirirkakuna. Imatataq tapukunki, imatataq paywanka parlanakukunkillapish mana nirkakunachu. Chay warmika paypaq puñuta shitashkawan puebloman rishpaka rikurikkunamanmi kashna willarka. Shamuychik shuk runata rikunkichik. Payka tukuy ñuka imalla rurashkatamari willan. Manachu payka Cristo kanga imashik nirkami. Chayta uyashkawanmi pueblo gentikunaka Jesuspagman kashpamurkakuna. San Juan 4:14 manta 30 kama. Huchaka ñukanchikpaq kallashaqmi kan. Kutin imata mana ruytukushunchu hawallami kan. Ñukanchik huchapi watarishka shina sakirina katina kawsana. Shinallatak ñukanchikta kishpichikta rikunatami hichushun sakishun. Kaypimi alli willaykuna kan. Yadioska ñukanchikmanka shuk mushuq kawsayta mikunata munan. San Juan 4pi riqwitukunchik hucha imashina llakichishkata waklichishkata kay warmita. Chay punllakunapika hatun llaki hatun pinqaymi karka shuk ñawpa kusata charinaka. Kutin pichka kusakunata charinaka chay punllakunapika shuk pinqay illak warmitami rurarka. Kaymi rikuchikun kay warmika shuk runawan kawsakushkata mana paywan kasarashka kashpapish. Chaymantami kay warmika chay punlla mandashkakunata fakishpa pakalla shina mitikushpa shina yakuta apanamun rishpa ichashna llakipi kawsakushkata chay punllakunapi. Apu Jesuska kay warmiwanka pay maypi kashkapimi tuparka nitukunchik. Chaytami rimayta kallarirka yakuwan chimpapurashpa. Apu Jesucristoka shuk mushuq kawsaytami kushanirka shinallatak tukuy kawsaypaq samachik joyayta. San Juan 4:14 kayta nin. Ashtawanpish ñukakushka yakuta upiashpaka manataq yakunachingachu. Ñukakushka yakuka paypaq shunqupika wiñi kawsayta kunkapaq lluqsikunqallami nirkami. Apu Jesusta riqsishka hipaka kay samaritana warmika tukuytik shuktik yarka musuq yarkami. Chaymantami payka kallpashpa rirka paypaq pueblopi shuktikkunaman willankapaq y chaypi tukuykunaman parlarka willarka Apu Jesuswan pay tupanakushkata. Apu Jesuska tukuy ñukanchik imalla rurashkatami riqsin yachan y tukuy horasmi payka yachan ñukanchik imata runakashkatapish. Payka mana munanchu ñukanchik kikinllatik ñukanchik kawsayta allichinata yuyachun. Apu Jesucristoka paypaq convidashka kishpirinata chaskichunmi munan shinallatak payta katichun. Chayta ruraqpika payka ñukanchikmanka shuk mushuq kawsayta mikunqa. Ñukanchiklatik mana yuytukushkamanta ashtawan hatun alli sumaq kawsaytami kunqa. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.